Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün oktyabrning 4-i Cuma kuni. Biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vaqalar hakkında tarif etmege hazırmız. Iqtisadiyat, mal donumu ve beraberlikte loyihalar. Bu prezident Volodymyr Zelenskiy ve Aleksandr Lukashenko muzokara etken esas mevzular. Айтышмалар Житомирде Украина ve Belarus bölgeleri forumu çerçevesinde keçi. Bu prezidentler arasında ilk Kuruşov. Oznев betinde Aleksandr Lukashenko Ukraina'nın Belarus sınırda hiçbir vakit problemleri olmayacağına inandırdı. Bunun ile Kuruşov'da iki taraflı vesikalar imzalanılması beklenili. Bundan gayrı da Ukraina ve Belarus çiftçilik sergisinin ziyaretinde olmak gerek. Sergi geçenlerde merkezi meydanda açıldı. Келечек hafta Ukraina-Rusya Federatsiyasının büyük dönüşüp geçirecek. Bu hafta Ukraina Tışkı İşler Naziri Vadim Pristayko bildirdi. Aynı zamanda işgal etilgen Donbass'ta ya da Rusya'da esir etilgen kişiler hakkında söz ketkenimi bildirmedi. Bunun ile Pristayko 2 yıl evvelsi Belarus'ta kanunsuz surette yakalanılgan jurnalist Pavlo Sharoyko hususunda musbet haberler de bile dep aytdı. O Minsk'te esassız casuslıkla kabatlanıldı. Bu prezident Zelenskiy ve Lukashenko Kuruşov'unda muzokara edilecek mevzularında biri olması mümkün. Sentyabr'ın 7'sinde Ukraina ve Rusya arasında olup geçken dönüşüp neticesinde vatanga 24 harbiy denizci ve 11 siyasi mabus kayıttı. Oznев betinde Ukraina Rusya'ya 35 kişini teslim etti. Yukarı Rada Merkezi Saylov Komissiyasının yanı erkenini teyinledi. Komissiya erkenine 17 aza kirdi. 12 halk hizmetçisi vekilleri, 2 muhalefet fırkası, yaşayış için ve birer vekil Vatan, Avrupa Birliği ve SES fırkalarından. Ular parlament ogunda endi temin ettiler. Evvelki komissiya erkenini Yukarı Rada sentyabrinin 13'inde dağıttı. Bu prezidentin teşebbüsü oldu. Ona göre saylavlarga namzetlerini kaydetken zaman komissiya saylav kanununa zıt kelgen hareketler yapkan eken. Реализация выборчих прав громадян Украины. Украина vatandaşlarının saylав hakkının yerine getirilmesi Merkezi Saylov Komissiyasının esas vazifesidir. Bugünde Yukarı Rada'nın prioritetlerinden birisi komissiyanın yanı ve müstakil erkanı teşkil etmektir. Fraksiyalar takımlar teklifine esaslanıp prezident vazifege hazırlanı tayin etmege teklif etti. Очевидно, що більшість в парламенті Çokluk bir fraksiyanın elinde olğanı açık aydın görünüyor. Kvota prinsipi faktik olarak yerine getirilgen. Ama böyle kvota prinsipinin neticesi Merkezi Saylov Komissiyası azlıqının fikrini görmemezlikке varmasına getirebilir. Olar az ve hiçbir kararga tesir etip olamazlar. İşgal etilgen bölgelerden Ukrainali okuv yurtlarına sadeleştirilgen sistemaga göre tahminen 2000 abituriyent kirdi. Vesikalar berilmesi için ZNO neticeleri, pasport ve attestat gerek olmadı. Olar Donbass Ukraina ve Kırım Ukraina tahsil merkezlerinin hizmetlerinden faydalandı. Merkezler Ukrainada 2016 senesinden başlap çalışa. Bugün de böyle 75 merkez var. Kırış kampanyası iyunun 3'ünden sentyabrın 27'sine kadar devam etti. вступ дітей з території окупованого Криму. İşgal etilgen Kırım ve Donbass'tan abituriyentlerinin institutlarga kırıvı daima Rusya tarafından koşmamaniyalar. Bizim teleközsüzlük sistemalarımız var. Olar mahsus abituriyentler için çalışa. Onların arasında abituriyentlerinin şahsi malumatını şifrelenmesi. Onların adı ve soyadı epası vesikalarda gizli. Lviv civarında yüz bergen uçak kazası neticesinde yaralangan 2 kişiге operatsiya yapıldı. Da birisinin vaziyeti ağır kala. Uçakta olgan diğer 5 kişi ise helak oldu. Sabah saat 7'de An-12 uçağı yakıt koyulması için acele konuv istedi. Ama birkaç dakikadan son onun bağı üzüldü ve uçak radarlardan yok oldu. 20 dakikadan son ekipajının bir azası kurtarıcılarla bağlanıp uçak tarlarda kazayı konuv yakındı.
Аққында білдірді, 12 Испания Истанбул yolu boyunca чартер рейс япайды. Қазанын эса себеплері яқыт етішмемезлігі ве учуджының хатасы. Полисы жинайет давасыны açtı. Қаза яранды тақиқатчылар ве куртарыжылар чалыша. Вони попросили екстреної. Олар Львивде әжеле тоқтап яқыт қоймаға естеді, ама учук қонув елағына бірқач километр етмеді. Проникли літак шляхом. Учағының ичересіне кечмек үшін учағының огыны ве қойырғыны кесмек керек олды. Шымды есе учақта олған юқның чықырылмасы девам ете. Учақны бүтінлей бошатмақ керек. Ве анда адам қалмамағаны огренмек. Уч тарафлы газ айтышмалары октябрьдің 28-іне тәйінленді. Олар Авропа комиссиясы Украина ве Русия арасында кечежек. Курошевде газ транзитінің кележегі ақында қарар алынмақ керек. Бұқта Авропа комиссиясы вице-президенті Мараш Шевчович білдірді. Уч тарафда яны газ транзиты анлашмасыны тізмеге істей. Уеркес үшін керлі олмалы. Транзит меғдары ве тарифляры музакире етілмеге девам етежек. Эвел ерішілген ерлерев есасында ен яқшы ве келешкен қарар алмалымыз. Бу айтышмаларның энді дөртүнче басамағы бундан эвел тарафлар канун Авропа бірлігі қайделеріне эсасланып, мейданға кетірілежек деп анлашты. Украина ве Авропа бірлігі Русияге 10 ел давамында ел 60 миллиард метр куб нақыл этмеге теклиф еті. Москва есе анлашманы тек бір елға ұзатмаға ве 10-15 миллиард метр куб нақыл етілмесіні істей. Курт Уолкер конгрессте шатлық әтті қапалы тарызда дынлевлер 8 саат девам етті. Америка күтлевей хабер васталары өзмен баларға атфы етіп язды. Америка бірлешкен дәвлетлері дәвлет департаменті Украина меселелері сабық мақсус темселжесі Украина башлықларындан бірлешкен дәвлетлерінің ички сәйсетіне кірішмемелеріні істегеніні айтып берді. Бұның еле не үшін Америка арби ярдым берілмесіні тоқтатқаныны аққында Киевнің пек чоқ суалері пейда олғаныны ве оне айтмаға білімегеніні білдірді. Кечкен авта Курт Уолкер истифаға ариза берді. Бұ Трамп ве Зеленский арасында олып кечкен телефон лақырдыға гизілі шақасының шекеті ейнланылған сон олды. Она көре Зеленскийнен телефон субетті вақтында Трамп Украинада. Сабық вице-президент Джо Байден хусусонда тақиқат кечірілмесіні істеді. Зеленскийге доғырудан басқы япылмасының избатлары олмағанына бақмадан Америка Бірлешкен Дәвлетлері Конгрессінде президентінің импичменті башланмасы ақында илян етті. Анда Волкернің де ады аныла. Бірлешкен Милләтләр тәшкилаты азық қалымтыларына қаршы күреш кампаниясына башлатты. Лиха муәлифләре флешмобға қошылмаға теклиф еттілер. Вазифе Бойли. Бұз долапта ярарлық мұдетті бете ятқан аша айтмаларыны тапып, оның еле фото ресім чекмек. Сонра ашамақ, ичтемі ағлардаки сайфеде пайлашмақ ве уч достны қайдетмей керек. Бұқта Бірлешкен Милләтләр тәшкилатының бұтын дүния азық программасы сайтында языла. Тәшкилатының мәліматына көрем, дүнияда япылған азық малларының тахминен 33% чөплікке атыла. Бұ дүния иқтисадиятына $1 триллион чықа. Үрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамыз әді чо хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз яранға қадар көрішкенде.